MVKA iri ni itsinda ry'abakaratika bazwi nka Musambira Victory Karate Academy abateguriye igitaramo cyiswe Karate Award Celebration. Ni igitaramo kizaba tariki 8 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, kikazabera muri Sale Ecole Secondaire Musambira TSS. MVKA bazaserebura igikombe batwaye mu marushanwa ya karate hano mu Rwanda, igikombe batwaye bayigitse amakarabu yose ya karate hano mu Rwanda ndetse n'ere yaturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abazaza muri iki gitaramo ntibazicwa n'irungu kuko The Game Dancers, itorero ry'abasore ribyina imbyino zigezweho ndetse n'itorero Imena ribyina imbyino gakondo ngo bazaba bahari cyane. Akarusho kandi ngo MVKA izabereka udushya mutari muzi mu bijyanye n'imikino ya karate mutegeze mubona ahandi hose. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha Coach Emile, umwe mu batoza ba karate beza isi isigaranye uyu munsi, kugira ngo adusobanurire ibindi bijyanye n'iki gitaramo. Nibyo koko ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 dufite guserebura igikombe duheruka gutwara mu marushanwa ya Zanshini Karate Academy yari yateguye. Na marushanwa nk'uko mwabivuze koko na marushanwa yitabiriwe n'amakrebo yo mu Rwanda nayo hanze. Ekipe ya MVK yabashije ko yakwegukana igikombe higitse ayo ma ekipe yose mu bana batarengeje imyaka 10. Rero urumva ntabwo twari gutangira amashuri tudaserebuye icyo gikombe, ubwo ni ikiswe na bye bye vacances, byose biri kumwe, ariko abana bakajya ku mashuri bamaze guserebura icyo gikombe, tunakeretse n'ababyeyi muri rusange. Murakoze. Gusa ariko ngo nyuma y'ibi byose MVKA iributsa abakunzi babo ko kuzinjira muri iki gitaramo ari amafaranga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kwishyura no gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode nimero ariyo 7292 73 urwego ugashyiraho umubare w'amafaranga. Ubaye wifuza ibindi bisobanuro kuri iki gitaramo, hamagara kuri nimero ya telefone ariyo 0783 244 F Power 10 Kanyirezo FC CEI Empire mu karere ka Kamonyi.